sagrađen na groblju vojnom. Ovdje hram nije bio, bilo je vojno groblje negdje oko 600 vojnika koji su ovdje sahranjeni. Oni su izginuli 1914. godine kada je Austro-Ugarska napala Srbiju sa Drine. Odbila je čudna i vojna bolnica, to je normalno poslije se selila kako se rat razvijao. Ovaj hram, pošto je on ovdje u početku, znači bilo vojno groblje, poslije rata normalno bila je preporuka mladog sveštenika Tihomira Tihe, vojske i države Novog kralja, da se ovdje napravi crkva, sagradi u čast tih vojnika koji svoje živote dali za otadžbinu. I oni su počeli da rade crkvu od 1934. do 1938. godine. Znači, crkva je za kratko vreme urađena i u ovom hramu su položene kosti vojnika. Imaju kripte levo i desno. Negdje oko 400 vojnika je ovdje položeno, a 200 vojnika je u Zvonari. I ovo se na dan Vidovdana, znači 28. juna, kripte otvaraju, čini se pomen i sva se imena pomenu tih vojnika koji su svoje živote dali za otadžbinu. To je bilo od Makedonije, Crne Gore, znači da, Kraljevina Jugoslavija, bilo to iz Hrvatske. Mnogo tih boraca koji su, što kaže, obrijelili, borili se i sva imena se toga dana čitaju. Ovaj hram je stilski vrlo lep, radio je Momir Karonović, čuveni arhitekta, i mnogi studenti dolaze ovdje da gledaju lepotu ovog hrama, stil sam, ili sama kupola koja predstavlja nebo. U ovom hramu je poznat ovaj polijelej. Na njemu je od najsitnije do najveće municije, čak granata velika. Na ovoj granati je izgravirano koje godine hram osvećen. A osvećen je 1938. godine. To govori da je crkva rađena 4 godine. Ova municija normalno parot je izvađen, ali znači ostalo iz onog perioda kako su bile bombe, mačevi, meci, veliki, mali i tako dalje. Ovaj ikonostas je radio čovjek, zemljoradnik, majstor Đokić Toša, ovdje iz Puljeza, nedaleko od Pecke, prilogom hram. Umetnik Momir Čolić iz Šapca radio ikone. U onom su periodu u crkvu malo počelo je fresko pisanje, ali pošto je počelo 1941. godine, to je se stalo i čeka se bolje vreme da bi se crkva fresko pisala. Možda priđeš da se okrećeš. Polako, polako, polako. Slobodno, Ljubiša, gas, ti smiješ.
Pogledajte ovako ovdje, ovo brdo pravo sa grbom, to je Medvednik. Znači evo ovamo levo je Vojnova stena. Znam, to je tvoj omiljeni Medvednik. Gore su Kedine vode. Evo dolazimo do momenta, crveni telefon, direktna veza sa vanzemaljcima. Bravo! Marenda.
Tamo napred još. Da. Samo Petre polako. Kači. Lagano. Kači. Ču, Željko da pojde. Ne, sad će, nije još, sad će. Samo slušaj. Lagano, samo lagano. U kolotrag, u kolotrag! Ne, Ljubiša, nema izlaske s kolotrag. U kolotrag! Joj! Probaj malo nazad, ako hoće, neće, to naseo se, čekaj da te čupam, stani. Sve kolotraga, razumeš? Znači upadneš u kolotrag i držiš se njega. Polako, ne toliki gas. Ideš, gaz, bravo Ljubiša, bravo Ljubiša, bravo Ljubiša, bravo Ljubiša. Ništa ne diraj. Ništa ne diraj. Ovo što radi, brate, prvi. Digi malo i stopite se. Malo mora i ovaj levlji ovaj.